ingene vyagenze hajya Yesu akiri umwana mutoyi yarakina n'abandi bana nk'abandi nk'uko twese twakina nk'uko mukina hanyuma hari umwana bakundana mu kigwati cy'iwabo Yesu rero akamuhitana baja gukina hanyuma abavyeyi baca bagira ishari kubera ba Yesu harabori iwabo murazi Yosefu na Mariya Yosefu yibere mu baji bari bikeneye murazi n'ishikanga baza gutuma ntibajana intama hanyuma rero umunsi umwe abavyeyi baragira ishari batikeye akana kwa Yosefu kaguma kaza gutwara umwana kayagabangana hanyuma rero umunsi umwe Yesu amuje kumuhitana abavyeyi baca banyegeza umwana mu ngunguru bamunyegeje mu ngunguru Yesu araza ati narinje guhitana wa mujama wanje hanyuma bati si hari twamutumye ngo noneho mu ngunguru hari iki ngo hari ingurube ati sawa nta ngorane nzogaruka ejo atarigira hanyuma bagiye kugurura ngo bamukura wa mwana basanga ari ingurube mubona ni kuri kanga Bujumbura ni kwikanga Bujumbura bano bariko bashaka igitoro ako bari bafise kare kaheze bari mu isika gatoro gatoya kaje ababuno buzima turimwo ndabure buno buzima barundi turimwo ababuno buzima amamoti biki umenga kiratewe raba ningene hasu uno mwanda gisagara ca Bujumbura mu mwanda ngene usa mu myaka 200 yose abadede bahari raba ngene hasa mu myaka 200 abadede bayohoye ngene hasa umwanda ugisagara ca Bujumbura ntari wamenya yuko hano hari mu gisagara bino bize hasi raba ngene bisa no mwanda ngene wuzu abarundi turagowe mugabo neva ngahaza avuga ngo nimusubire ruguru cyangwa akazavuga ngaho ngo ntigikenewe buno buzima abarundi bari muraba igihugu kimaze imyaka 200 ubulari imyaka 6 byaramunaniye no gukemura ubu naho murabona yuko ngaha iyindi mwaramwongeye bagume hasuku hagume hameze kunyene mwarayimwongeye muracakabona rabwo kwiruka ngene hasa n'ifurufumbi bano ngene biruka bashakisha gatoro akabari bafise kare kagomba gaherera raba kakajagari ngakabadeka ndabasavye muduge uvuga rimwe nkumva gatanu mutamba aha ndaje nimwe nagarutse Bujumbura zo baragasema abantu muri mu gisagara ca Bujumbura kuko nimwe mwidodomba cyane ndabasavye muduge ambute yaje mbona mu gisagara ijya miduga inwa amazi ko je mu gisagara ca Bujumbura mbona ambute yaje ijya miduga inwa amazi inwa amazi ko je mbona ambute yaje gisagara ndakigendamo continue ejo mbere hari naho twakwefye barabara kubera ambute yaje turari kwepa duca handi continue hareje none ikinwa amazi uvuze ngo none ikinwa amazi ni kibazo uve shima n'utwo basha ahubwo mwari kubaza muti mbega ubwo bwo mucumbisha kumwe mu bukura he nimutse bibazo mwakwiye kubaza muti none ko udashora hanze ntabyo dufise dushora ubwo bwo aho gatoro uwo muti iyo fumbire muyikura hehe ko tudashora hanze aho muba mungirira ikigongwe muti mbe ujeje uturombora bigenda gute kugira mu nterere ivyiyumvira uve emwe n'ubu nyene tunyandikira plan y'ingene amadevize yinjira ngaha mu Burundi ikaba ari ibipapuro dusama ndahamagara abarundi bose batega amaboko bimanuke bikoroke hii imeenda kabisa ijambute yaje harari mutoyi jewe amahera mpembwa ndazi yuko umushahara ari mutoyi jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga kubera iki abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari mutunzi wa mbere bose baza kugusaba
nayo uhembwa ntiwoyabaha ngo bakwigwe. Nico iturace nigira inama yo gukora ibikorwa by'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga. None ngumuke ngire greve. Nyemerera koko ibyo tuvuga si ibyacu, umurimo turimo si twe twawutanguje, si natwe tuzawusoza. Nyir'umurimo watugiriye icyizere akatwimikisha amavuta kugira ngo tuwukore, tubanze tumushimire, wifatikanye natwe dutangura tunasoza, kandi ibyo biguhe kuzaba umwe mu bazaragwa Kanani. Je ni Prophète General Martin, nguhaye ikaze y'Imbabazi TV 3, ukande subscribe cyara like comment notification yuko ubutumwa busohotse igikugeraho neza. Ndagushimiye Mwami Yesu, kanwa ntikaba ka Martin, hubwo bibe wowe data. Ntabe jewe mu bwenge bwanjye cyangwa muri analize zanjye, oya data. Message umpaye tutagabanyije tutanongereye, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Nukuvuga ngo umwaka w'ibihumbi 2026 ukwezi kwa gatanu turimo, mpamya ko mperereye twinjiye mu ijoro ry'umunsi wa kabiri, indwi isa y'umutuku, ibara n'umutuku, yindwi n'umutuku, ikurikiye n'umutuku, igiye kuza n'umutuku, muri rouge mu ndimi z'abanyamahanga. Ya ibara ry'umutuku mwese murarizi. Nagira ngo sabe umuntu wese uteze ugutwi Imbabazi TV 3, niba ukunda igihugu senga, niba ukunda kuzaragwa Kanani, kamemu ihane, hunga gusemerera kwanjye n'abandi impande zose, kurokora ubugingo bwawe, kurokore n'umubiri wawe, kuko ishyano riguye akaga kakagwa, kandi koko umwami agandaguwe, kandi uyu we navuga ngo nagasema. Ntaranakomeza message, hari video umaze kumva irenze imwe ya nyene cyubahiro Sebarundi. Uyu mu perezida sinzi ibintu avuga igitaba bisomamo, cyangwa se ahantu yabyize mu ishuri. Gisinzi niba ari umukomediye, niba ari perezida, niba ari umwarimu, niba ari umurimyi, niba ari umudandaji, afite ubwoba kwa bene gihugu. Ndaje ariko message nyibandanye, afite ubwoba bwa bene gihugu ngo bari bumubaze iby'ibitoro nibaduge. Reka ibimbanze mbireke nibandanyirize message. Amakuru ufite rero yihutirwa, Imana yarambwiye ngo ntimuzarire, kubera ko ariyo igiye kwica. Ntimuzarire, uretse ko namarira ntayo muzabona. Kandi uhoraho umwami nyiringabo, ayo ni amazina akomeye, tutavuga kubw'umuceri cyangwa kubwo biriya cyangwa biriya, oya ni mission nahawe je Evangeliste Prophète Martin. Nukuvuga ngo nimvuga urupfu wumva urupfu. Arimo igihe mvuga urupfu kavuga ngo ubwo ngo abantu barihana, ngo ubwo ngo abantu ngo bari bugware, ngo bagaragurike. Oyaye ni urupfu giturumbuka, ni urupfu rw'amaraso asesetse, ni urupfu rw'abahunga, ni urupfu rw'abakuwe mu byabo. Ni urupfu rero wijya kure ngo ushakishe, ni urupfu. Ibya neva ndabigarukaho mu kanya. Imana data wa twese iri mu ijuru itabara inzirakarengane z'abarundi, ntihagire ugwa mu mporera. Abanyamurenge bamaze igihe bataka kuri Rugabo, Bakongomani bataka, Abarundi bataka, buri muntu wese atakukwe n'undi atakukwe. Ibyo rero by'Abakongomani tubyihoze, iby'Abanyarwanda tubyihoze, n'abandi bandi turebe iby'Abarundi. Kandi ntagire usitaraho je n'imisiyo nahawe. Narabibasobanurira babwira ngo iyo biba byo nkeneye giye w'amahera, mba ndi muri CNDD-FDD indani mwo indani, nambaye umupira w'inkono ucapyeho umupanga, ucapyeho icumu n'inkono, si hondi.
njye ntabwo nkiza abami babiri, njye sinkorera abami babiri, ni data na mwana n'umwuka wera. Uracyumvise, uragitahura? Asante. Munyarwanda yararimbye ngo ntawe urusimbuka rwamubonye we, nta mukuru w'ikuzimu. Menya ari Sebanani ngira ngo waririmbye urwo ruririmbo mu ndirimbo za kera. Rero hano hari abantu batari burusimbuke. Uruzi rwuzuye mu makuru ufite, ntuzi iyi Tanganyika yuzuye, Lake Tanganyika, karere k'ibiyaga bigari, ikiyaga cyitwa Tanganyika. Uburakare bw'Imana kurya mubona Tanganyika ihora imeze uku, izungazunga, igenda imanuka izamuka, niwo mubabaro, niyo shavu, niko gahinda Yesu na data n'umwuka wera bafite kubw'ibiri kuba. Mbaye ahaga akabishyigikira, Neva akabireba agakina komedi, Reveriyani agakina komedi, n'abandi bapfa kuba ibyabo bimeze neza, iby'abandi ako ni abari. None rero gasha, tutarinze kujyajyana no guhendana, nababwiye ngo turi mu kwezi k'umutuku, umutuku hushi, bantu bagiye gucibwa amazosi, bantu bagiye kugandagurwa bahambaye, vewiti ziraparitswe, amaofisi arakinzwe, amabarabara arugawe. Urabeho turagiye Nyiranziha n'ejo. Hari igihe umuntu rero arebera izuba, akareba n'aya matara. Yenda muri Irani ho mwarabikekaga ko intambara yabayo, kuko Isiraheli ni umwanzi wa Irani, Irani ni umwanzi wa Isiraheli mu buryo bweruye sava, ingoma igahinde. Ariko nta wari uzi ko ikambi ya Kamuha byaturika, umuvugizi w'igisirikare akavuga ibye na perezida akavuga ibye, kugira ngo Imana igaragaze ukuri kw'ibyo twahanuye. Hariya hari umugambi wo kugira ngo Neva yeguzwe. Ntabwo wahagaze, nta nubwo wasubitswe, ahubwo Sebarunduyo mushake mumbwire mbarahire, mushake mumbwire dupinze, nubwo ijambo ry'Imana ritabitwemerera. Ntabwo reko nanone ibisimbikoze kugira ngo mwemere ngo generali, ngo n'umuhanuzi, ngo nanjye ndamwemero yayi. Kunyemera kwawe utemera Kristo, urumva byagufasha iki? Ko n'ubundi uzakirebesha amaso ntukigemo. Iki gihugu nyine, igihugu abantu bapfiriye, igihugu abantu bafungiwe, igihugu Imana yemeye ko ibihumbi bingana uko bisohoka igihugu, igihugu Imana yemera ko abantu bapfura urupfu, Saudiya, Arabiya, Tanzania, Rwanda, hehe, Uganda, Kenya, abantu bakagogwa aya magogwa, Imana ikihangana. Kuri urwo rwego wibaza ikizavamo ari igiki, ko wowe wibwira ko ari ikintu cyoroshye. Igitangaje, ndashimiye abantu bantahuye bakumva ko icyo akamu ndi kubakoma ishwashwa ari sawa, kuko Imana sora ubwo ni nk'itangazo nyujijemo nk'ibyibuka. Yambwiye fata umurundi, ufata umunyarwanda n'umukongomani, mureme umurimo mwiza wo kubasura. Ese Imana nikubaza kuva 2015 impunzi zirira wazifashije iki? Ko wajyaga ko wanwaga sava, warabikoze pe, we wabikoze. Amen. Donc ese ko Kanani igiye kugera ko mwese muri gusaba Imana ngo Mana mpangere Kanani, ngaho nawe wowe nyine ikuta ryawe ryarindi umworo ritange tujye Imahama, ritange turebe ibitaro dusura, ritange tujye ku Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu magepfo y'u Rwanda, tujye kureba abakongomani bahamaze imyaka n'imyaka. Ntituzafasha bose, mugabo tuvuge ngo ya Kanani wavugaga tuyumva mu bikorwa, tuyumva mu mwuka no mu mubiri. Bikorera aho uri wowe uhari, reba ugirira neza, nushaka ntumpamagare sava, ariko nanone umwuka wera nakurongora
kuko no gukorera hamwe ni sawa no kuba hamwe ni sawa, ariko nunakora no comment nje ndabirondera kwiki. Buno horomo zirafunze, impunzi zifite ibibazo byikubye inshuro ebyiri kubyo twe dufise, kandi nta sitazi ingorane y'ibitoro tuguyemo kubera ntasi itazi ingorane tuguyemo ku mpamvu z'ibitoro. Rero abagowe n'abarushye n'abaremerewe, nari ishonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari indwaye urasura, nari ifunze urangemurira. Ni twebwe tubitegerwa nk'abakristo. S'il vous plaît, ntihagire uvuga ngo nkukoresheje nk'iterabwoba. Oya, umutima wawe nubyumva sava, uzatera intambwe udushyigikire, ubushobozi tubonye buhari tuzabibereka, ntabwo ari ibintu by'akamwababo. Oya, kandi tuziyiriza ubusa, tubasabira umugisha bakoze iki gikorwa. Amazina yanyu tuyavuga imbere ya data Prophète General Marite. Tuzaduga umusozi, ubu uzarambura icyo kiganza, tutariye tutanyoye, dufate 2 jours cyangwa 3 jours 5, dusengere abo bantu babikoze, dusabira imbabazi abandi abakoze umurimo. Ufashe rero akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 8 9 5 1 9 4 5. Mbivuze mu Kirundi, harimo abantu bambwiye ngo ntibazitora, ucuraba munsi kuri titire. Niba wifuza gufatikanya natwe icyo gikorwa, turakuraritse. Hari ibyo ukora wenyine yenda ntunabone umungere uguhezagira, hari n'ibyo wakoze sava, ariko n'iki Imana nigushoboza. Amen. Hama rero nagira ngo abantu babeseriye, nta jambo Imana ivuga ngo urihe, ariko ijambo Imana ivuze ryakuraho isi n'ijuru, ryo rigashika. Imana nibivuze ngo ngiye kukuraho iyi ngoma cyangwa ubu bwami, shireho ubundi. Ntunafise amatsiko. Erega Uwiteka nubwo yavuga ngo ngiye gucumba kawunga mba, uzi iyo kawunga yari honyine abariye mu butayi, ingi Imana yabaye cyabakanywa ari amazi, na nubu biracyabagize. Kandi mu bintu nzi imirimo y'abera iribukwa. Tabita yazuwe n'imirimo, Aburahamu arokorwa n'imirimo. Imirimo myiza ntibora. Gusenga kudafite ibikorwa kurapfuye. Umwaka rero urarangiye, koko je ndi ku musozo w'ubutumwa. Tugomba gusoza hari n'igikorwa twakoze Uwiteka azatwibukiraho, abazaba bashitse muri Kanani. Ntabwo kizabura n'ikizasibama, uzanakivuga, kuko bundi kamemo wakabayo uha uwutazi, ariko ukamuha mu izina rya Yesu Kristo. Abuzi hari impamvu bahaye, ariko uwutazi. Koko na Yesu yakugiriye neza, utamuzi nawe wakuzi, ariko we ntiwari umuzi, ariko akugirira ubuntu, akari agaciyemo. Rero no mu kanya ibara nirikoroka, uzakingirwe n'imirimo myiza n'urukundo n'umutima ufise, cyangwa bawe bibakingire sava. Koko hano twigishije kandi twavuze, ibyo ari byo byose urabibandanya imbere, uragenda ubyumviriza. Ariko ntagira umuntu wizera ngo izi ndongozi buno zitwaye Burundi ngo bazihaye manda, ngo hari indi manda bagiye kuyobora. Ntayo. Mbivuze habona, ntayo, nta yindi manda ihari. Ahubwo kwa gatanu n'umutuku n'amaraso, urirarire usenga senga, kuko n'ubundi bamwe bazabita, bandi bazabibura, bandi bazabinyagwa, kandi nyamara umurimo w'Imana ntimwawukoze. Ofete rero mbwira abantu, abumva ijwi ry'urangururira mu butayu, ikurwaho rya Sebarundi niryo ryo kwimika wowe utahura iby'Imbabazi TV 3 ihanura. Hari uwambwiye ngo Imbabazi TV 3 ni muganga, sava. Amen. Kuvaho kwa bariya nukujyaho kwawe, kuko bariya kugumaho kwabo wowe ntuzabona ukubwe. Ariko Imana igikuraho ibitari isezerano igashyiraho isezerano.
imana igikuraho abatari bigashyiraho abari bo. Hama kandi ndiseguye ntabwo nshobora kuza gusobanura ibya komedi za Neva nabishyizeho hari abantu badukurikira batajya bumva amagambo y'umukuru w'igihugu. Aya magambo ni ugutebya, ni komedi, ni ugusetsa, ni amajambo navuga ngo hatabereye umuntu w'umujenerali. Ibi by'ingurube n'abasilamu, abasilamu babayeho ava Yesu ataraza, ntabwo baryaga ingurube ava Yesu ataraza, ariko ngo ni Yesu ngo wabikoze uko, ngo ngiye ngo mpembwe umushahara muto ngo nibereye kurima no korora. Ukumva ahandi naho kuko ngo iyo miduga myinshi ngo inywa amazi ngo ibitoro birahari. Donc nimwemere ko bihari nyine ku ngufu. Murebe izi moto zirukaga zabuze ibitoro, mugabo ngo birahari ngo babuze aho banyura kubera ubwinshi bw'ibitoro. Jewe umengo turamaramara nyine iyo twumvise umuntu avuga ibintu nk'ibi. Sava Imana igukuye ku ngoma cyangwa se inaguciye ku ngoma cyangwa se iranakwirukanye, icyo ni kimwe. Ariko no mu busanzwe rega ntabwo na Sawuli yakoraga ibintu nk'ibi uri gukora, na Farawo ntigeze akora ububwa nk'ubu, na Zelenski wo muri Ukraine ntabwo akora nk'ibi. Uyu rero umengo ni umwana, ndafise agahungu gato iyo kamwumvishe karatwenga, kaca kambwira ngo ushyiramo perezida, nashyiramo Kagame ngo oyaye ngo ushyiramo perezida kubera kiri muto. Mugabo nge ntabwo mbishimye, uratumara amazi kandi ukuntu ukwisema, kandi ukuntu gukwegera abantu, kandi ukuntu n'amakungu aca gufata nk'umuntu ngo indege ngo ni lift, ikintu cyose ni simple. Oyaye baduze ngo ni mudugi Gisagara byakomeye, yamara ati Gisagara bameze neza ibitoro birahari, mugabo yagaruka ati ni mudugi. Ya reka ibi tubyihoze nabyo tubyihoze vraiment. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kisubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza indirimbo nti Yesu ni iki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi, nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi,
kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Ndaguhaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Navuga ngo Yesu yigishije abantu, arababwira ngo umuntu atanga icyo afise, kandi Bibiliya iravuga ngo mu isoko ntihavamo amazi meza n'amabi icyarimwe. Doka isoko iguha iki ifite. Buno isi tugezemo n'abantu turi kugendana muri iki kinyejana cya gatatu, ntimubifate nabi, untahure kandi unyumve. Biragoye, bimaze kugora abagenzi. Uraza kwitegereza usange umuntu abwira undi kwiyiriza ubusa nawe atabishoboye. Umuntu atanga icyo afite, umuntu akorera umutwaro undi nawe yagira ate, yakikorera. Uraza gusanga umuntu ategeka uwundi ngo urambura ikiganza utange, uwo atatanga. Umuntu atanga icyo afite. Umuntu ashobora kubwira uwundi ngo kiranuka ku kanini na gato, nawe byanze. Umuntu atanga icyo afise. Imana idutabare. Ariko ijambo ry'Imana icyo ritegeka abakristo ni icyahe. Nuko ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya ni rizima, ni ritagatifu, tugomba gushyira mu bikorwa ibyayo, cyangwa se icyo ridusaba, cyangwa se icyo ridutegeka. Imana idutabare. Ntushobora rero kuvuga ngo umukristo ubundi ahantu ahera naho kumenya urugezi uriho no kumenya urwego uriho, noneho no kwimenya, warangiza ugakora ibijyanye n'imbaraga zawe, ugakora iby'ubushobozi bwawe, ndetse aho ugeza nyine hakaba ari aho, ahubwo ugasaba Imana kwikuduza cyangwa ikunguruza. Ariko buno hariho kwirarira, kwikakaza, kwiyemera, kwishima, kwishyira hejuru. Abantu baharanira gukora ibitangaza, abantu baharanira kuba abatagatifu, kuko hari uwambwiye ngo Profete General Marite ngo Imana igukoresha ngo ukavuga kuri tarapu, tugasanga nibyo, ngo ubuhanuzi kuri tarapu bukaba bwo, ugahanurira abaperezida ngo uri umuntu. Njye ntabwo ndi umuntu udasanzwe, ahubwo njye urwego ndiho nirwo njyana narwo, kandi icyo Imana inkoresheje nkitindaho cyane, kandi icyo Imana imbwiye nkimarana umwanya munini mu mutima no mu mutwe no mu bwenge. Ariko ndi umuntu. Imana idutabare. Dawidi, Bibiliya ivuze Dawidi iravuga ngo nuko yaragiraga intama ajya gutabara bene se, kandi agiye kubatabara abatabarisha ibyo yize n'ubumenyi afite, abatabarisha ubushobozi bw'ibyo azi. Yifata uko ari, kuko mwibuke bashatse kumwambika imyenda y'intambara n'ibikoresho by'intambara barabimuha, asanga ntiyabyize, ntaho ahuriye nabyo, ntabyo ashoboye. Ngo arababwira ngo nimubinyambure ngende uko ndi. Harimo abantu rero bakunda, ndetse usanga no kuririmba, nzaririmba nka naka, kubwiriza nzabwiriza nka naka, doko ugasanga uramwigana ariko ayasenga si usenga. Ushaka gukora ibyo akora ariko ubuzima yanyuzemo sibwo wanyuzemo. Niba uwo muntu asenga iminsi 7 akayirangiza nta kurya nta kunywa, ukaba utasenga n'ibiri ugashaka gukora ibyo akora. Imana idutabare. Nukuvuga Bibiliya yemera kuguha icyo ushaka, kandi ikaguha ibyo wumva ukeneye byose. Imana idutabare. Ariko s'il vous plaît, ikintu Bibiliya idutegeka twese kwifata uko turi, ngo ntimukifata uko mutari, ntimukishushanye n'abiki gihe. Dawidi rero icyamuhaye gutsinda niki? Ntabwo yigeze yiyemera ngo avuge ngo
ngo Staline yarwanye uku, Hitler arwana uku, ntakarwana uku, yarwanye uko ari, uko yize ibyiwe. Genda uko imbaraga zawe zingana nk'uko Digiyoni yavuze. Imana idutabara. Rero ntushobora, niba ngewe agakiza kanjye katarashoboye nibura kubohora ingumba imwe ngo ibyare, hanyuma ubwo uwo muntu ndi kubwira ngo kizwa ubohora ingumba, mbiziho iki? Niba nta kintu na kimwe ndahanura ngo gisohore, ubundi ubwo shingiraho mvuga ko ndi umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo ntushobora gutanga icyo udafite, ubwo niho hahandi twatangiriye. Umuntu atanga icyo afite. Ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza rero, Dawidi yatanze icyo afite. Ese natwe turi gutanga icyo dufite, cyangwa turi gutanga ibyo tudafise, cyangwa turi kugabura ibyo tutazi, cyangwa turi gutanga ibyo tutazi karite yabyo? Buriya abahanga barya avoka bazi vitamine zirimo, barya ibijumbu cyangwa ibiraya cyangwa umuceri bazi vitamine y'ibyo bintu, bananywa isukari bazi ukwangiza kwayo, barya amavuta bazi ukwangiza kwayo, bakagira igipimo naka batarenza. Iby'Imana kubera icyo abantu babihishwa bakabinyegezwa, ni uko twishushanya tukifata uko tutari. Genda uko imbaraga zawe zingana, hagarara uko ureshya, ukora uko. Icyo shatse kuvuga ni iki? Shatse kuvuga ko Yozefu yarwanishije intwaro y'umutima yari yifitiye. Daniel yarwanishije umutima nk'intwaro yari afite. Dawidi arwanisha umuheto, kandi bazunguza kuno bashize mu mihurura bagatera. Dawidi niko ubuhumetso niko yarwanishije. Reba muri Bibiliya urasanga abantu bose baragiye barwanisha intwaro zitandukanye, ko umuntu wese akarwana uko ari. Aburahamu yarwanishije imirimo myiza baga ikimasa. Tabita yarwanishije imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo intwaro yose irakora, ijambo ryose rirakora, ubushobozi bwose bufite ubushobozi nyine. Ikintu cyose ku Mana gifite umumaro. Umuntu usenga iyo asenganye umwete agasenga neza, tayari ni sawa. Uririmba iyo aririmbye neza akaririmbira mu kuri n'umwuka, tayari biba sawa. Ubwiriza iyo abwiriza ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, good, ni sawa. Ukora imirimo myiza iyo ayikora akayikorera iburyo, kumenywa n'Imana no gushimwa n'Imana, good, sawa. Ariko twe turabivanga tukifata uko tutari, tugakora ibitari ibyacu. Rero isaha igeze wari ukwiye kuraba neza, ukihweza, ukitegereza, kavuga ngo impano yanjye, imiterere yanjye, karagiteri zanjye nizi. Kuko Imana ntiyaduha impano imwe. Ntabwo twese turabigisha, twese ntiturababwiriza, twese ntiturabahanuzi, twese ntiturabaririmbyi, twese ntiturabanyamasengesho, twese ntituri ab'imirimo myiza. Ariko dushobozwa byose na Kristo. Ariko uhoraho iby'umutima narabyigishije, atangurira mu mutima wawe. Nimvuga ibi rero nyumva untahure. Bibiliya ivuga ngo koko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, kandi mu maso yanjye hakomeye nk'urutare. Nzi ko utsindishiriza ari bugufi, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. Si Yesaya ajya kwaturira ijambo. Yesaya ari umwiru ibigami, ariko yinjiriye mu mavuta ye, akomeza iryo barabara, ahura n'urucantege, ahura n'abayobya, ahura n'abicanyi, bakajya bamubwira ngo uretse kuba minisitiri ubaye umuvugishwa, ubaye umuhanuzi, ngo uzaseba, uzakena, uzakorwa n'isoni. Arababwira ngo koko Umwami Imana antabara, nicyo gituma ntamwara. Iby'Imana cyangwa se iby'ijambo ry'Imana n'umurimo w'Imana ni byiza, ni birebire, ariko bisaba ko uhagarara mu ntego n'agakiza n'ijambo ry'Imana. Bisaba ko uhagarara mu kuri no mu mpwemu. Sinaragwana ribarikiwe. Niba rero turi woburijwe uko, tukaba turi dutegetswe icyo kintu,
nagira ngo nkusabe niba untahura kandi ukanyumva, uhagarare neza uyu munsi winjire iburyo bwawe. Yeriko ijya kuriduka gusenyuka, kandi Yeriko abantu babyitiranya ntabwo byari ibikuta bihagaze bisumba abantu, ahubwo yarasenyutse imanuka ijya ikuzimu, ibindi bigwa imbere, ntabwo byagarutse inyuma. Rero Uhoraho yabwiye Abisiraheli abagira ngo Yeriko igisenyuka umuntu wese yinjirira ahageze. Wowe injira mu mpano yawe, injira mu mavuta yawe, injira mu buntu bwawe, injira nyine muri izo karagita zawe, mu bwoko bwawe ukomeze injira uko wishaka kwinjira nka Marite. Nibyo byiza. Reka dusenge tubifuriza ko umuntu wese yatanga icyo afite kandi akagitanga nawe agishoboye, kuko umwarimu ntashobora kwigisha ibyo atize, ntashobora no kugabura ibyo atatetse kandi atazi n'uburyohe bwabyo n'ubwinshi n'ubuke bw'amavuta cyangwa umunyu bigize ibyo byo gufungurwa. Ni ukuvuga umuntu wese iyo atetse inshingano ze amenya tantite y'umunyu, akamenya amazi, akamenya amavuta, akamenya isafuriya atetsemo cyangwa inkono, kubaza inkono z'ikirundi, akamenya umuriro ari gushyiramo uko ungana n'isafuriya n'iziko, buri kimwe cyose kugira ngo uko gutegura indya kwiwe kuze kugenda neza, ntacyo atitaho. Natwe rero turi abahesha, turi abagabura b'ibya Kristo, tube redi, tuba abantu bari seriye mu by'Imana, pana abanyepolitike n'abandi bari mu byabo. Natwe ibyacu tugomba kubiha umwanya n'akanya ndetse n'igihe bigakorwa neza. Ndagushimiye Mwami Yesu, tukugirireho umugisha, duhe kuba Dawidi, turwane uko twize kandi dutsinde ku bwawe. Buri muntu wese rero yinjirire mu mpano ye kandi akoresha impano ye, akungure, akunezeze nawe unezerwe. Turagushimira uteze ugutwi Imbabazi TV 3, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen.